Qancha жылдан beri оқымай ем келдік. Азыр дағы кеч емес. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala uшу сөзді менің жүрегіме салды. Мен қазан оқып берішім керек екен. Бисмилла дегенде қазаны анан көріп текке кетірбей уақыттарды жөнле бекер сөз менен, бекер боз менен, ошондой эле мына интернет баракат-саракаттары кетирген 2 сааттан көрө 2 саат каза окусак болобу эле. 2 саат каза окусак болобу эле. Алла Таала ар бирин эсебин алат. Кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан башталат. Пайгамбарыбыз айткан, эң биринчи эсеп китеп Алла бизденчи намаздан алат экен. Болду. Сиз ушуну билип коюңуз. Ошого сиз даярсызбы ошо эсепке? Өзүңүзгө суроо бериңиз. Намаздын эсебин бергенге сиз даярсызбы? Сизден биз каалабайбызбы? Бизге жагабы, жакпайбы? Бул вопрос бияка турсун. Алла бизден, пайгамбарыбыз айтты, бүттү. Эсеп намаздан алат, биринчи намаздан алат. Сен намазың, фарыз намаздын эсебин алат.